morning. DZOVI just Kristazanu workaba bete suro kitekinu online so gapa bete kelusia. Jedo kershunu ugo tsadi tsazam honza chiligonu verse core presidi ugo kershunu chata tsilena. Chiligo grepodi kera pengu. Hiegi moe hare Jehovah hiegi moe. Deri nzabu gimeyo chuchi. Nkekrie mu gimi tola. Gyodi seye gobu ugo kepenyofe kirapo baga idiomu. Ugo kepenyofe digiba bue ponio che kechia. Siri ugo rowe harizo raka chemu suna. Temye ziam hatozo. Ugo dieni deri diepuliamo. Ukon pini derim hanguyamo, ukon nieni derim hafesiamo, ukon hani derim haresiamo, ukon tieni derim hatezeliamo, ukon pini deri chatuliamo, mori ukon mejanun hafe parliamo, seko chekeshukwe sekom hiezo, seko pelea geja gehupori simhiezo. Tiko Jehovah tizo, deri pue kiju pie temenyo tswate. Kesiemie Jehovah tseyamo, zia chunu voketamiri, deri hewe Jehovah tsedio. Zie yawinu delhe ketache ketso Jehovah tseliji. Ugo sietali kivigo pete, geze sietali tsaliku kwikinidi hetafa suru, tseliji, ogiliroke.
Chia musumozo mesetigo tali chorus ke sazavo yet not I but through Christ in me. Alamo Christa lanuzo ogo sedeve. Muchedori ogova so kerilana. Alamo Christa lanuzo. Jisu arakeliehu digiboge vito kashaatsu bo agenu agemieto uchete agekrieto nunegeto hatsu agemeru Jisu bogitade agehu bete bonubade abete aviede ageli lievide alamo cristalanuzo zibuitari Zibuitari Arabitaliemo Gela Gelu Azedio Gedala Genimuke Tachenu Diojezogyo Getofenu Boge Kosileya Sheri,
ngô cái thắt đó cái kia bu đi chỉ cái sau cái biểu cái sản phẩm gì vậy sau cái bu là vô đi THEKHA thề hồ chi bắt thà nó vô cái là bây giờ đi bu chỉ cái story bao rồi cái kia chú cái phải cái gì cái sao cái người cái số là bây giờ cái gì PESEYE vậy chỉ đó chỉ cái vô đi cái số cái nó cái gì cái người nó vô là gì hắn nói cái level là bây giờ vậy sau cái online nó cái số số cái bao là bây giờ cái gì PESEYE vậy chỉ đó chỉ bao rồi cái số cái ZHAPU cái là cái thế giới cái ba, như bữa nông nghiệp gì đi, chỉ đó chỉ là cái đồng bào đấy chứ, mà nông nghiệp đồng bào cái chỗ gì đi, bây giờ vậy, cái chỉ đó như bữa nó số cái东西，它不是个真的số cái东西，那都有KROSE chứ，你不个TSALI是个东西，你不说个到底不是个东，问题是个啥是个东，所以你不20是个东西，你别乱bây giờ vậy，你不是个的你不个很紧都是个乱bây giờ，所以你不会cái parking cũng không có bao giờ bây giờ vậy bữa, họ có thể như bữa họ có nó số bao cái là như bữa họ là thế chỉ cái linh gì vậy, chỉ đó chỉ non thôi là họ đồng bào chỉ, rồi như bữa bao giờ cái tiêu xí như bữa nó họ có sử dụng như bữa bữa kia nó daily đều bữa sẽ bao cái sử dụng bao nhiêu họ bữa số ha xí tụi đi thì bữa vô nó số cái gì đi số xí bị họ bị xử lý sẽ họ bữa là bắt đầu nó số cái sử dụng như bữa nó cái họ thấy nó thấy là cái chỗ sẽ mình được xử lý, họ có bữa như bữa cái thằng mua phun nó số cái sử dụng đi 아베데 간핑가스데 논티오 미지디 누포부 하고 돈도 버디 하고 미 보저스 프레스지디 예수 그리스도 아kal라갈리존 차사웨 아멘 Set full surrender, let the streets of
제도 ugo KECHA 하우누 Ukraine mu Russia nie terhula keze chasnede ugo hazari chavorzo deri chithie liro pokere krakoba ketselanu kezedinu kechari tsla sasna ketse mengu ketsla jedo Ukraine mu Russia terhaula chadowe Ukraine mu Russia terhaul liro 2014 nu sedede siketse silie deri vordi in the share February 24 here Russia lirom hotsu Ukraine penaketola terrorin yese ukova mun the shen no said daily di war tieketso terror chezizo musala jitheliro terror rebageta suri nguba uko category mu cheketso seyunu kemejeketsa hakem hi ketsa kropongulie kesieliro 42,295 death Baketa sungulie seshe temie razakeli liro 54,132 getsa ngulie seshe temie febedzeke bako liro 15,400 seshe kitamie chityo keta liro 1.4 crore getsa ngulie seshe ki pekka kewa kirabi pekawa getsa liro 1,40,000 mu hanyam hara pekka ketsu liro 35 trillion core dollars ketsa su ngulie musala ugo kezedi chedo kechanun CHADI no chalena teri break up tsibie kenye Kerüsuo no kenye chale se she kenyo no semu dio chale do Kerüsuo liro ugo kezedi Ukraine zedi teriet ke ba neighboring countries Poland, Romania, Hungary, Slovakia, Moldova, hago kitamie zeli ketsa suko tsaba musalanu ugo bunu kitamie cheke bako rogo ketsa mhatho haunu thetho chashirle ketola ugo chasna ke krilamona ugo teze les ko proketsa no kitamie tseketsa no nichumie kemeje ke ba mu ranyomie mu thanumie kemeje ke ba mu ukerhirori sunuri miche ketsa shiketsa ba ketsa lano ugo hako temie hako rasiye neighboring countries hako bunu kerugo mathono thetho chasle ketola ugo susedi chado chakeni uliro kizunu KRÜTA kembeye ko bunu hasidim hapepi Ukraine mu Russia nie chasle ketola ngo sulari chasado sala ugo kezedi chapo mukini hau kezedi chasado we ke kriye ke penyova ke thazie khapian tsia he ko bunu zo shiri poti petenu siye pola chali ke vi no suri khapi he ko tsaba ke tsalan pe jewe he ko ke the godino nipu he ko mhalle model vi he ko kerat zaba delivi deri nipu no he ko pechola sidi he ko bunu ke chanuri nipu honyo hovara krale morsho ke tsa no suri khapi he tse ke sekolan pe jewe nipu he ko che do ke zedi Ukraine mu Russia haula chalala yawe nongumi jedi nipu thie Ukraine neighboring countries ko no suko kruhiseche government ko kruhiseche ugo bunuri nipu kitamye zeke tsa hauno kitamye rogo ke tsa mhatho menyo di tsasali ke dola vorin hichumye muronyomye tendumye rogo ke tsa mhatho no thetho tsasali ke dola no ko kruhiseche ke krinipu uko kidze sedindu temi hako welcome tsiketa uko mhanyamara sedi temi hako zeli ketsa ketsa chake tsuko sedi uko zeli ketsa hakola npeje nipu kerogom hathonuri uko bu nipu ukhala sasli ketola no uko kruhis chedin ki chaya we temi kemeje ke ba hako nipu rali kras chedin ki chaya nipu no government ko zo sheri kruhis di uko bundu zo sheri meche di no har hasli ketola no uko kruhis che sio nipu hoko international leaders ko lari chaya no uko kruhis hasi khapi uko tsache uko buket tucha ke thocha sedinum ha pe pisli ketola no uko kruhis che me puri bunu tho oja zle dindu ma pe pi ke tsade hije de menyo dim har hpie nipu se ye hanie tsali ketola no ngu mi je di hoko ke charan nasche heko ke cha ke lapi uko ri tsache uko meeting tsake tsako nuzo sheri no uko chatha sache nipu non to stidi no nunne se body se ye hanie tsache heko ke charan ne pe nipu uko tsache di he krista hira ke liuza se di chaya we amen
ugo cheli ro ke zedi mi krunyo ko ke kra ki krulam ha pe pi ba mi che musala family lari chasdo mi krunyo ke kras utho se ye no ba do mo ta de mo shoshi ke tsa sukori pe pi ba do musala no go Ukraine mi krunyo che ke ba go skolari chasa ha pe pi ba ya ke tsa mi krunyo ko rabi mo the caregivers skolari chasa so she pastor mi ukoko kruhi ba do musala no pastor mi bunu zo sheri ke kongoli dino nipu uke ukoko kruhi seleke dola ngo solari chasdo she chadio lero terubu potela cheleke dola ngo solari ke penyofo ki chadio ke penyofo mapori seleke re poripo gi bamo salano ngo nipu bu terhabu potela vordige ke zago nipu ki chasa ke penyofo bu nguke meje nune mu ke tho sevordi se hani no seleke dola ngo machake ni hani la chala sdowe ke create ke penyofa heko mi kronyo tsike ba kori khapien pelesia nipu mi caregiver ke ba kolari khapien pelesia we nipu puti hakem he ke tsapunu ki ke mi hedi pepi morsho kishi ke tsa ujet zeke tsa shiketseri ba mi che male prale ken zeke tsa shiketseri ba mi che nipu nongu mi jedi masike vise di uko chathas che uko kruhis che uko buki ke hedi uki krula pepi samorsho shi no sunu mi kronyo tsike ba ko mi caregiver tsike ba ko soko chathas uko kruhis che din ki chaya we thanu ke me je ke tsnu zo sheri nipu no nunne khapie uko tsche nipu metsme che ke tse ke le khapie u tsdi uko bu uki krulam ha pepi menyo sele ke tola no uko chathas che ke krinipu heko che ke zedino pastor mi ko ke hukrta mi ko khapien pelesia poti hakem he ke tsepono nipu uko ma thot se ke tse nunne tu ke pello se vordino uko ko tse ke tse shike tsam ha thot ba do nipu no su ko kruis che no uko yali che nipu sio no uko ma thot se ke tse ko no zo shi uko bu te fudi nipu ma thot se le ke tola no su ko no uko kruis die ke vi khapie u melu no se die sedin die ke vi ko sedino nipu ko chathas sidi uko bu no zo shi theme mi che ke ba ko nipu su ko kruhi pe ukepelenuri ke thadino thale ke vino sukono zo she ukruhi siche nipu notsele ke repori bamo musalano nipu nongu mi jedino terha buno potella vorli ke tola no nipu mape pische nongu mi jedi kruhi siche temi ke me je ke ba hako pette nipu nongu bawe musalangu mi jedi nipu temi ke me je ke ba ko reliri krasdi no nipu matho terha bu potella vorli che he ko ki chaya ke krilamo no nipu no tu ke pello se vorsia ke tse ke penyofa no ke ko ke penyofa no ke khie ke penyofa no ke mer ke penyofa ways la he ko ha ko sevordin mojunu se yamu ngumi jedi he ko ke cha ke lasa he ko ke char nas jedi he krista he ha ke liuza se di chaya we amen cheliro ugo ke zedi MHAKENGU ke tsa tiu bale do sala lio ko nyo pe jeri khorlivi ugo ke chatsele do MHAKENGU ke togola hego ke create ke penyufa no MHAKE kra khapi hego tsya kithie va ke je khapi hego tsya hego semo ke sho ke je khapi hego tsya hego material needs ko khapi hego tsya de sur bizomo rofuki tsati zo sheri no sokonuri hego kruhi sabaya ke tsa hego nupu baya ke tsa hego convict baya ke tsa hakola pejewe hego che dono MHAKE kra khapi hego tsa ke sunu MHAKE dyo bosela vordi ntsya ke krinipu no su tsepe krasje shidi sedino nke dibao extend sese mun ke dibao extend ke tsunu nipu hego che pukese kono nipu no su kono zo sheri rakhesa rogosa sidi sako busir di metilie musidi hego buno si ke vi pesese ke tsa kikru ke vi pesese ke tsa lethono to sasele ke vi mukrohi sche di he krista hera ke liuza sedi chayawe amen Ti soviwe Jesu Krista
urha ke liuzano ti do vor Kerüsuo no ke pekro ke bago zo shiri online no ke ko thoke bago zo shiri pete ke lula se ya mo nye zele ya we ugo phato ha sande metsi tsozol ho deri putti hono tsrevi nye ke zo halle ke zla wa ni go ki chala thade ti do ugo temi vor pe vi seba mo putti ke chaseno vor ga ba ke pekro ga ba ringu ba ho mi ke rietsu di vor ke pekro ke ringu ba sala unisse mo vayopo ugo ke ze ripari uki umhu temi ke bago uzanu mi go jete sesidi uniwe ke zo hari pusu do we aputti khasu do mo ni banunu ripadi ni ke nimhu ga bago jete seisa mo uniwe ke zo hari pusu je你个PESEYE，这多次莫说个这嘎巴是啦啊，给给侬不低，说哈谁里头？如果到侬给PESEYE个 form 黑的，有几啊这里的这多 form，给人是的给不个巴里巴位是啦unitor。26 January here Town Baptist Church di Mapur nu Vico mu ke VIHIENUO uni ki yasli di chido vor go ze ke pekro ga ba uni bu uni banu se thasdi uni zele do we Vico mu ke VIHIENUO uni ba ba se thasdo mo ni PESEYE mala lagi dai 27 January Hilly Road Lotha Baptist Church ko himanu ke ni se zo mu zubeno uni ki yasli di thevor ke pekro ba ni banu se thasdi he bun ze ni zele do mo bao namu sente na uni vor ba mo ni che do okay ni pu bu jabie ni ki kru tsidi ugo ke ze kepele ki kru bo tsidi ni pu ja pu tsovo de we ke tso hai se ni ki pusia tie program neri ni go ngusu wada do mo ke pesi ke form he di ugo la sunday dio ba ke me ye bo de tiliro associate pastor installation mu krta ke sago term bola ke dala be ke bago installation hatho suhaba mo chi do ugo ke pathau VICAVOR KROSE ABCC no thepu go krotho director chagaba po vodi ZHAPU hatho ha go ha chasa se KETHODIE ise ZHAPU chsu do sla po PESEYE ke pathau VICAVOR liro TCMFS se ABCC no le tho chvorde mo chie ugo ABCC no zo mo KEHOU no zo shri poti park le go no vor ZHAPU chse ya ga zla po PESEYE ba mo kenyo poti se di po chsu do ugo golden jubilee yearu nu pargata ni go KEHOU bori sibade mo tiche ke sa ha zedi ugo golden jubilee yearu zedi har me zedi tithie u KEHOU nu vor ke pekolia ga za ke pelme go pe teburi ke pero pe vilien ke si pe vikolin ga za har su ha sedi hapo herkele su haliro tekhrmetzi Dioba Thelao last Sunday of every month to ugo chahe tea fellowship so ha basi do ka so ha se ka pesisia che doli ro ugo high school lower Bible college merma zano ko thogo ugo volunteer se di thie ugo chahe ha pette mazza se ka so ha parle de musla ugo pette pezi ka so ha pusia mu ugo che do shri ke zino vodim ha go do ju thade Selagi over kepek kro kele pe teburi ke hu chili ro ninu sera modi che sesdi la padi kiti nunu uki ke hu kiti nunu ugo cha henry ke refreshment go ke sepi menyo se bala cha henry ke pekro bisje ke se pe te ki chala se ya mo phapo se nyo go ki chas na ke nuli ro ugo cha he ga bagi vor ga ba go peteri miepo mori mekenie mi samie zeke se bisje di ke si pe village ke so se niki chas ya ugo vor ke zeke pe kroba zo shiri ke si mo ga za ke si pe vi mo ga zri bapi sla chakri ga bagi ni vodi ke si pe vi mo ga zo mie zeke se is mo ke si pe village ke so se niki chas ya ni go che do vor ke zeki ugo mission brochure UBC mission brochure so ha se par ga ni go ngushe wa ta me che de ni go jinu mission brochure ba dio ni go su ha mo ho shrivi Jethie golden jubilee year ho ha mejidi u KEHOU mengu bosa so perpet debu UBC no kepelemi go pet deburi mission ha tho haunu u ya ke ni me chhnadi nunu bo se party
KEZA sabade musu haliro ugo mission UBC mission hathogo utsa prepare teburi si manually musizo gamo mission hathonu khagasunu mu chagasunu uja ke vi metsundi so hasedi petego chesaje we mebo because the church exists by mission. You see, where there is no mission, there is no church, and where there is neither church nor mission, there is no faith. You see, the mission of the church is missions itself. You see, vogada tichegonu, vogada tigonu, ukehuno pastor tsagavorgo, the same mission board member tsagavorgo, ujabi seri, ukehu mission hatowa, tsekamaya sebie. Haki hazoga mo Burma no zoshiri, Assam no zoshiri, Cambodia no, Kyrgyzstan no, North India no idi ugo mission hatowa branch out sebie tetsike krigetsuno hatotsaba munya ko chido brochure mo homenyosro ngulido mo chithie ache pugaba ha haje ke khedi haposiri utsa prepare techeson naga zuliro pet teburi pitson ni chu pet teburi khagasano mo chagasano uya ke nimye son preba sala a jedo mission board sunu ke hu mission board sunu pet techeson naga ba uliro ni brochure ngu ke lesu ha premenyosa me homenyosa ni nunu ke chatsabadi pledge card posa zasade mu pledge card su hanu arkai hepengu nunu sikezie arkai hepengu arka krebo arka krikinye krese krepengu nyebo nyikinye nyese nyipengu idi amount ke huburi thekrameti khabie mission nu khasilgi vi suha chasuha khrisade muni ke huburi vorgele go pette ni beziri ugo mission hatogo tejegori premenyosa pledge card upilie ni nunu ke chatsabadi khagashunu mo ke chatsagazunu keze jithie mission hatono ke pekro bisje ke se pette chese ya salani hala chabadi ke husieto pakezigi brochure piesa moshor piri levi pledge card piesa moshor piri levi sidi sevonie ke hu ni ki kunuri propete kori challenge suppress je ke suise niki chasya jedo mission board members ko vodi brochure mu pledge card zasade mu ki husie zo shiri zala so do wesla so halle baje sie potise KETSOSENO so sidi pubu share KETHODIE persa sidi se senum hato kikrigo sevota dio Tigi via hola che THEJA che penyo VIZO we che do che THERÜ che THEKHA che PESEYE chili ko kribo di me fe serese chili ko kribo di serese Potsigi chayu sheze zrie po chake che THEJA ko sheze zrie po che THEJA ko hare sheze zrie po chadil hu ke ba ki MHAKENGU mu unidimu Hermon tezi Zion ki jetuko gi ketsurtue sunanu Jehovah THEJA DIEKEPU su KECHA KERÜSO DIEKEPU se ZHAPU SEKETOUZO Jeremiah tute serekenye KROSE Kerüsuo nunu me fepengu ketso Jeremiah tute serekenye KROSE Kerüsuo nunu me fepengu ketso putsigi chayu kesikele kashnudi Jeremiah kechacha I krikelie ZHAPU pie nerianyo baruk tsakewasie I Jehovah ki CHADI sie he nipu Jehovah noen ke kwoke jaginu mbuhasha ditiko muki jachashe siron lam hapuri chiliekel hotumo
Noe ke krie ngu ke me jepie te mi pu nye pe ke shia. Deri mi ponyoko ke shoke ke pu pie mi nyonyoko gi shia. Pozae ke pe nyofe ke ko ke jau krodiko Jehovah. Po ke peta ja tiu pom hatoko. Mhe te mi nyonyo pe te me hobaya ke jau. Te mi ke hupuri pojo purli ke mhe mu pom hatok kekisa chasa tuo ke chela. Noi Egypt ki jenu zasiko mu ungogo chasa. Tihari sa ke mhe ya. Israel nuri tiu te mi ke krimie donuri sidin tuo nza chelye. THEJA ke mhe di. Noe Egypt ki jenunu zasi tiu ungong hato chedi mu njeko tiu mbu hyase tiu kemer riezodi ntemi Israel mie zeparshe. Sidi ki je haupie sakotse sus noe resezodi uko punyoko ki pie uko tsutuos she. Ki je sus mitunudze mu me fidze krujaya. Sidi senu lelie disu welie deri ukwe ndiezemo mori njonu tulemo ukwe no chenu kesha yopuri chelimo sala noe ha kepeka hakope tepie ukogi vorsha hare mieke homie potu chefa na diu per hiedi linie doje mu nadiue jecha pekrie mu tepete rose ke sedio sidi ukoze ke perhi ke cha chaldian mie jenu shawato no ntosu ngu ke batui siri nowe he nipu Jehovah akipushete rakase liu krlie DZHAPU selije puto nadiu pie chaldian mie jenu shawata zori zakatso你步步不底下个弄接到偶尔这个啥拍摄给列起来的呢？接有个 associate pastor installation 说哈巴里多，这些有个几乎no，个大儿第什么说个这第波这个些。musuh hazidi kehu kerta gue kerchadi lietho ke dige setiu nu u kehu nu associate pastor po semor sokada siketse nu suha ke kerchga vogi kerta go petei ke nur helidi u go pastor nino bunu sier tepi hawa haf mo sokada suha kerchlie mu hawa ke chatsba idi menyodi kerchgile swat swe musuh la ke penyo fe Kehu chatagasa suha pelewe. Kehu poliato semosodi associate pastor hawalano puvasi vogi pastor ninori ke chatsabadi fekholie. Sidi tichika sauzedi po party kehu nu UBC no associate pastor chusudogazam hato suha thiavor cholede. Nino kelhula pastor nino pizo kelhula ke penyofa theziyabaya. Poliro July 2003 nu lerdi uke hu nu le thoche se dere sala chithie July ki po tiche me fa suha silido higo donu senior most fa chadi po le tho higo ke je chbaya po July 2003 nu ler le thoche ke le nu thega cho thepi ke kri ke ja fadi ke hu le chvor Ler kerigi ropo prayer and counseling suhari moho, sesie discipleship ministry moho, sesie tenu gokotho mu prayer ministry suhari mohodi po njesi kato assistant pastor chavor. Tsikasho tofu bobunu tepi hawa feshudo gaba suha lady unibawe. Apushade higo lietogo mohosliro higo we are a very young team. Mu higo dunu ke pichavacha sesie po Mohoshali ropo kehuri si pevi segaza suha higo donore kehu si pevi togaza suha pogiba sesie kehu ministry nori higo dono experience togada fubo mu kehu si pevi kehu si pe sudi po kehu kridi li thotsbaya gazala ke pano fa thazia bawe kehu pe tenori
Temi Haigeza Party Kratatsagelenu Kehu Petewe Tejangulia gets so happily Pola Uniba Mo Titie Golden Jubilee Tichihauno Pastor Nino Party Associate Pastor Chigile How Hazedi Kehu Tejar Krakazanguli Pelidi Unibawe Sala Puti Haulani put Hezeba Mo Tichihauno Procrata Krukrono Ukehu to Progopetebunary Ministry Mo Polietogino ZHAPU THEJA Krakazanguli J gets so KECHA Jedo Pasanino family go Kekrimo, they go for Hibamo Kekrimori, Ajanomu, Ichulung, near Vorba Gazala, Unipekri is Hari Pusia, Putike Sasino, Kingulabade, the Akoko Sizava, Ajanomo Poseu, Ichulung, near Ugo, Vorba, Sala, Unilari, Uniwe gets to Pusia, Atie, Poti Sedi, Poti Cassidy, Pasanino, Akoko, Rivono, Tezisi, Gobidigo, Hakia Colie, Sidi. Potise when VICAVOR to city KECHA go Ugo when Busevo got so to the way. More Pasanino, Cokelis, Corgelis, Wazidi, Kehukitino, Zasiobo, Sepo to city. The Soja how Kratu J gets a Siobo, Genino no Sepo to city. Ugo little Potisevo got so to the way. KEPHRÜ PESEYE THEJA UNIR KRGAJA DZHAPU UGOLA DZHA KEMEYE SEBUE KEPHRÜ ZHAPU PATOPE TEGI MU KERÜRO PETEGI NUNU ZHAPUZAYE CHEGELE CHETENYA Pastor Nino UGOLA MIESAMEMO MU POKIKURI UGOLA MIESAMEMO LIETONURI PO UGOLA Miasamirimo. Dichikra litho, Chavorde, Deri Tetau, Mupulietou, Kehebe, Potsudi Bubu, Ukehulieto Chegado, Kepanova, Medobala, Ukehue, Po Vasilia, Mu Ukepanovoto, Pocatale, Dichidoa, Po Capecribie, Ukehu. Associate Pastor Lieto Haunu Sadoza Mukepanofabu, Matuago Patepogi, Zasagili, Certainly. Nino Pizo, Akoko, Revono, Motizisi Higo, Zanochea, Lahigo Kesibevise, Ugozebu, the Oliro, the Sojauri, Pubada Levimaje, there are Sogosa Pub Baumadato, there is Ugo Gelula, Kepanova, Tezibawe, Kehukefe, Lieto, Hawaha. Temi Mozonuri, Terus Segaza, Lietobode, Temi Kerkrari, Menguagaza, Temi Kerkrari, Lebi Uniagaza, Unumagaza, Sigaza, Lietobode. Mu Sakizedi, Lietohawa Gachanu, Menorico Morsogaza, Lietohawa Gachanu, Uti Sorisuko Morsogaza, Sigaza, Lietoboride. Mu Asala, DZHA. Porque niebe Nino KETSOSENO Musidi Uko Kikula KECHA Shodaway. Unkelula Munki Kugelula Kepanova Peseyewe Nino Lietohoha Kepanova taught Kegelia Mumeka Pra Donuri Ukeda Peprigelia Lieto Oda Gaza no Peletu. No, let Hawa Kepanova, Kegelenu, Kepanova taught Kedagale, let Hawanu, Kevi Tose, Deep Society, Sudomo. Kepanova Peseye, Kepanova Jabie, Mr. Mujabi and Kiku, Sagile with Chetanya. Let Hawa, Temi Hodzonu Rabimo, the Temi let Hawa, Kepanova Hodzonu, Terutogaza, let Hoboe. Sala Kepanova Dinu, Hakim Hegaza, Pusha. Kepanova. Kono ke teke ke topie nie pelesade susopiet pelesade moholiche shemora ke sopolavdi monya nieni seidi soje
ke panofa madom heri so shije ni ke pralada hewa shanya shedi shilji ke panofa bu jabie ni ki kru sasha mu jabie ni ki du jabie ke hu shije ugola ke chachile do no go la re moro no go beji kutule dia bu no go la ke chachile do ma VIZAHU zaye kecha hego ke penofa Jehovah. THEJA ZHAPU zaye pete nviewe. Hego chido ni pu ke THEJA sedi mhodzno boria. Hego melunuri ke THEJA tsubdi. Hego tienuri ke THEJA bipudi hego mhodzno boria we. Ti soja ho ha hego la ti soja ke jabo. Mosaki zedi nino pizo mu pokikula ti soja reper krigecha ti soja bo we ni pu. Noi ni pu temeke prabha ka donu non to ki kruhawa kipie le thodu chepe krikili non thozo we me dogadala no uko ke dalede me dogadala no nino fizo ke dabie bobu tie hanunu sededi yeke hunu associate pastor first di ke hu chata ke hu teke muni pu zapu chbogedo non me dogada ke mi no ke dagele ke mi heko po ke lubien zinu cheyawe Mupo kru akoko, jiushiro revono, jiushiro ni pu tezisi, uko pe tepie ni pu nke kozi unu chesea we ni pu. Non to uko ke lu selje, uko ke kru selje, ani pu masipie, uko ke susuje. Bahurin kito fe ni pu non to, masipie nino piso ha ke suke lisidi. O ke luginu no temie bu ni pu me vigile. Temie bu tejangu gele, temie bu nke krisipe supervisa gele chesje ni pu. Nke krigolan pezie non to ni pu besoginu ke vorteja ani pu nguke meje teja upie uko ke susidi uko ke luginu du uko bun ke soke ziupie ni pu me vate zije ni pu non kitova pohiseje kitova mu meje seje non kitova poseje kitova sepe poseje no po ziese ke metiseje no po pise ke metiseje ani pu no po nule ko chega me saseje no sidi sedi ni pu nzaye cheleje zero pozedi po kikru akoko shiwi revo no shiwi tiji sishwi bien peleyawe non to ni pu ko prosedi kesher hobe ko tsedi kikru ha bu ni pu nteza ke bi ko sedi ni pu ani pu ke krimela teza sele ke dola no ko ke khusleje uko ke go seleje uko ke yao seleje nke krimu ke meje bu ko zetule uko ke lugiru lu ke hu hawa bu tejamu fileje ke hu ha chepadi ke hu ke kribu tejamu fileje je ushirani pun ma doliro se ye hawa chepadi uko ke lugiru lu se ke krimi burin ke krisilimu uko ke lugiru tejamu je uko ke lugiru lu nonto ani pun zayesheleje Mapete bien pelesa, uko me pupo ke ke lupie, uko ke riro, uko ke ksho servi, uko matopete bien peledi, bu jabe uko tsudu uko ke krose nu, Jesu hi hagele zana apo ngim ngim je ke krote da chawe. Amen.这不第一个字不变，如果说是把说你弄只是的，不讲不第四里头。Reverend VICAVOR PESEYE, MHAKENGU PESEYE, he will not check his Susala. Pastor VIZO to Kazasism Hidi 2003 no se deliver teacher, JT teacher me for that mo Kehou letotsu ke for honu. Uke benefer THEJA, mo uke benefer mo ke mejelavor. Puti hot so ke liso DJ me for kipo hedi letotsu vor get nu uke hunu radili get so ke karimusa infrastructure radigetsu nuvori krata ke digetsu ke KROSE ke sefor krata ke krigetsu zem hatsa utsa premier nego ke krigetsu ze hatsa vor we mu ukrono THEJA u pastor me ukrono THEJA ke hanu ola chasidi lethosu sedele mu lethosu ke vor hanu kiniti ke KROSE ke se puti ke KROSE ke sefor uni se ketsa mu uchameje ketsa ke ko ke si ketsa ti ke KROSE ke sefor deri
u pekru sevor thiti so chokele holiro u ke penyefa ngu ke mejola for ke li so ke cha su tie se ja pucha se yawe mu kikru keze KEKHRÜ hi KEKHOYA di akikru akruhi a support sidi for ke cha hakola hi go tie ke hu le tho nu for ke li so puti radi ke cha hau zedi season hau nu le tho tha hau nu ni pu le chana ke to ukrata mi ulepe vi mu ke penyefa alepe vi di le tho kapia pelesha krata ke vi ke kraba u shinu for ke cha ukrata mi u potential vis se ke je ke kraba de le deri puti hau nu azakesha akikru ke gesha sus zedi u ke penyefa THEJA mu nieko ke pelimiko ke cha sedinu to voni ke to peletu mu nieko gi u ke mere u ke thepaba nieko utu u zeke je do di le thotse ke do sus peletu bawe mosala unidi go ke zeni pu le chana vo de we ke cha sus se ja pu tse yo ni opje ZHAPUTI ke mi ye chokola ke pno fe PESEYE che do ma tho kra ke bala la share tha de ni de ni ko tho le ke mezli che ke pu program nu ke bam hedi che li ro ugo dedication of new leaders kata ka sagola chaga za ti so ha bani do VISINO ke penyo ve u ke hu khidi kata ke vi ke ka pe se ya ga za so ha la ni pu the ba ya mu che TSALI 2023 no 2025 ka so committee board ministry ke kriti ka zo sevo ka tyo krta chdi go bu ke hulie tho sevo ka to go THEJA finalize le de mo che do THEJA ko presidim ha tho kerker bo chus ka ba li ro pe teburi u banunu se tha ka zo bi mo di ha ki ha stage mo zgi tyo khorlie Sidi ke beza zo shiri ugo haki ha kholi ki ko kholi ayal no tha mo shoda ro thali iri ugo pette ke je THEJA case li ro ke 30 court thali di se ugo Reverend VICAVOR bunu ugo la chala ga so hachu the way themi ha go ha bu u ke hu ministry me homu me zavo ke do so hala ke dali de a che committee ke kri ge zo list to presido se zano ko tho krta ko list ri presido se powercom core team list to presido mu church full time staff ko list to presido ni ko ke 30 college deacon board liro atheza ko presido SEKETOUZO HARALU chairman THEJA VIHIENUO vice chairman ako VIZO ako savino Dr. Puse LIEGISE Dr. Kezinilie Piena Vide Hall Kiki Vilal Hulie Chelie Viprezo Zao Toso Pusa KEVIZHAPU John, Janyo Thenyo, Luvitonyo Metha, Asino Sakrie, Awe Chicha, isi, Pastor Mu, Associate Pastor Ni, ex officio Chadi, Deacon Board of Presido. Advisors Nieli Ro, Mrs. Nilako PESEYE, Mu, Mr. Huzo Meru. Tefugo Kotho, Kesegoliro, Zakinizo Kera, Chairman, Dr. Puse LIEGISE, Vice Chairman, Akho Kraho Secretary, Virieto Belho Vice Secretary, S. Among Treasurer, Megosa Moore Music Secretary, Kiviwel Zucker Outreach Secretary, Kerüsuo Kiso Advisor. Tenu Ko Krotho Kesegoliro Buno Piena Chairperson, Rokono Kehou Vice Chairperson, Elono Metha Secretary, Adio Zephyr Vice Secretary, Avizo Kotu Treasurer, Nipe Krino LIEGISE Vice Treasurer, Kresetyo Advisor, Nini LIEGISE Advisor. Krisar Kotho, Kesegoliro, Megozeno Savino Assistant Pastor, Teno John, General Secretary, Justin Metha, Vice Secretary, Titovino Katso, Treasurer, Keletono Pusa, Hospitality, Ilungding Heka, Prayer Secretary, Kenilezo Kehe, Information and Public Secretary, KEHOULUOÜ, Sports Secretary, Tejoto Thaper, KBKK Representative, Aaron Izung, Club Ignite, Leginino Hyosha, Club Ignite, Viprezo Zhao, Advisor. Sunday School Department, Koliro, DZIESENGUNUO CHADI, Assistant Pastor, Asono Jena, Japungulie Chase, Tejano Nikha, Kremeno PESEYE, Meren Imsong, Petinho Sale, Vimelino Pucho, Kiasetinho Sekose, Dietono Sakrie, Rokovi Moore, Avise Belho, Pasino IRALU Advisor.
Mission Board Zaprogoliro, Akho Savino Chairman, Victor Pucho Vice Chairman, Raviko Kera, Chozele Kiki, Medovino Pizo, Akono Zina, S. Among, Keriho Kiso. Managing Board, Shalom Mission School Doya Puliro, THEJA VIHIENUO Convener, Swedejono Tsukr, Tose Kraho, Dr. Sevisa John, Dr. Buno Legise, Megono Sakrie, Uko Administrator Sito Meru, Uko Headmaster Kedurko, SEKETOUZO HARALU. The Track Managing Board Tsuprogoliro, Viprezo Zao Convener, Aduko Pucho, Youth Pastor Megozeno Sakrie, Megozeno Savino, DZIESENGUNO CHADI, Janyo THEJA, Avino Savino, KEVICHME IRALU, VIKETUKO CHASE, Relavono IRALU, Atunyo Kense. Mercy and Gift Committee, Tsuprogoliro DZIESENGUNO CHADI Convener, Dr. Kezinilie Piena, KEVIZHAPU John, Janyo THEJA, KEVIWEL Tsukr, Pastoral Team. Property Committee Goliro Toso Pusa Convener, THEJA VIHIENUO, VILHALULIE CHELIE, VITSU, VIZO, Akho Savino, Buno Pina, Accountant, Mu Pastoral Team. Hospitality Committee Goliro, Hasilenyo Metha, Convener, Angel Meru, Co-Convener, Rafa Yoka, Atoli Tsuro, Nikonyo Haralu, Kelevino Hosha, Kedonino Tenyo, Levino Hosha, Associate Pastor. Development Committee Tsuprogoliro, Nilabizo Tsuro, Kehizo Herzo, Japungulie Chase, Vikono Zina, Keviacha Legise, Ketu Putsure, Vilhalulie Chelie. Ushering Committee Tsuprogoliro, Asieno Sakrie, Silivino Sale, Akoko Pizo, Kediopilie Reprio, Viseye Nakro, Pastor, Mo Associate Pastor, ex officio. Traffic Committee Goliro, Angukato Sweneto, Convener, Krodiho Kenao, Aseto KROSE, Hovidil Kehou, Measure, the Pastor Mo Associate Pastor ex officio. Flower Committee Goliro, Eni Puna Convener, Nibu Pongoner, Avono Yim, Dr. Nikria Nakro, Autula PESEYE, Anguno ZHAPUVI, Associate Pastor ex officio. SOBF Team Liro, Nino Pizo Director, Sesie Reverend Dr. Rachali VIHIENUO, Leslie Izung, VIMEZO IRALU, Megozeno Savino. UBC Herald Team Liro, Keni Chanyo Mefo Editor, Levino Hosha, Vitoto Sakrie, Justin Metha, Mu Lanutola VIHIENUO. Audio Visual Committee Liro, Sisino VIZO Convener, Vitoto Sakrie, Vikepe Hyoka, Vipreto Pusa, Renbeni Izung, Rokobe Haralu, Megozolie Dolie, Pastor ex officio. Worship and Music Committee Goliro, VIMEZO IRALU Convener, VISAHU PESEYE, KETSOSENO VIZO, SEKETOUZO HARALU Pastoral Team. Zano Krotho, Seketo Committee Goliro, Associate Pastor Convener, Pastor Sesie S. Among Tosupusa, Silivino Sale. Sesie Ache Zanyo Krotho, KRÜTA, KESAKE Dageligo, Saprasudo. AG Lere Chazu, New Reserve, New and Old Ministers Hill, Zanokoto area, KRÜTA Goliro, Angukato Senator, Visato Kiki, Mu Chozele Kiki. Agri Forest, Paramedical Jail Colony, KRÜTA Goliro, Keriho Kiso, Rokohele Kilian, Henozie Per. PR Hill, BOC, Porter Lane Ziver, KRÜTA Goliro, Obe Canal, Kruhitoli Rio, Sierkenyo Villiers. Officers Hill, Hospital Colony, KRÜTA Goliro, Enipuna, Akuno Chasavi, Ketu Kotsu. Jan Marie PWD, KRÜTA Goliro, Setono Sukrie, Akrali Kinso. Upper, Middle, Lower Midland, KRÜTA Goliro, Vihu Meyase, Asieno Sakrie, Kreseno Zao. D Block, Kitsubozo, Sikazu, KRÜTA Goliro, Vitiome, VIHIENUO, Akokraho, Ajabu Chase. New Market, KRÜTA Goliro, Selhuya Litu, Swedejono Tsukr, Nikepe Sekose. Daklin, Nagabazar, KRÜTA Goliro, Yevikono Kitsu, Viprezonyo Piena. Mission Compound Kizike KRÜTA Goliro, Rajusile Lhusa, Japu Chase, Silivino Sale. Bayav Peziletie, KRÜTA Goliro, Meseno Legise, Anguno ZHAPUVI. Kinyuzu Mission Tenquis, KRÜTA Goliro, Akoko Pizo, Nise IRALU, Leslie Izung. High School, Lower Bayav Bible College, Merema, KRÜTA Goliro, Atyonyo Kense, Nibu Pongoner, Krilivio Hior. Science College, KRÜTA Goliro, Dr. Kevilhulie Meyase,
Relavono IRALU. Billy Graham DBS New Secretary Kertagoliro Kitu Putsure Magol Hudolie ATHOBU Meyase. Atie PowerCom ko core team ko kesudo. Lee Chan Hamcho Chairman. Visato Yosha Pastoral Team Convener. Wunchipem Raman Preaching Convener. Aosanen Kichu Worship Convener. Shahilo Kent Ushering Hospitality Prayer Convener. Lydia Kes Family Convener. Kaimas Chache Event Coordinator and Recorder. Vincent Golmai Special Ministry. Aling Langu Media and Promotion Convener. Mesavino Dolie Children's Church. Jemenrem La Longchar Golmai Discipleship and Crossroads. Sasie tie full-time staff ko THEJA Persudo. Visato Yosha Pastor DZIESENGUNUO Piso Associate Pastor DZIESENGUNUO CHADI Assistant Pastor Sunday School. Megozeno Savino Assistant Pastor Youth. VIMEZO IRALU Worship Director. VISAHU PESEYE Music Director. Kiviwell Sukra Accountant. Refrkeno Yokha Office Manager. Vitoto Sakre Media Coordinator. Sevino Coordinator UBC Compassion. Jemenrem La Longchar Gonmai Ministry Assistant PowerCom. Mesavino Dolie Ministry Assistant PowerCom. Viketuko Pucho Assistant Manager The Track. Kivisa Sakre Junior Project Assistant The Track. Anil Kandunla Driver. Kehou LIEGISE Driver. Milani Multitask Staff. Jeleswan Sangma Multitask Staff. Asang Tuvuri Multitask Staff. Tie potise ugo litho jusedi bubukor KECHA tiu selido. THEKHA ZHAPUVI unipu viwe. Nie kelhula kepenova THEJA kepenova bu jabie. Nie pe piledi nie pu liet haunu. Po ZHAPU mechodoa Kehou liechodi nie kagasa mo chosogile chotenya. Kepenova temie haigeze bobu poti haigeze bonu. Lietho haigeze bochero kevitodo isigeze kepenova sitsi bawe. Sekizedi kepenova nsidi no kevi thododi nlie thonu pien pesegesu no kevi thododi nlepevi thodi pie npelejewe ugo letho ke krileviwe deri ke penova pie npelesa mut nlepevidi nsorgacha ledi nletho lepejadi nipu lieseji KETHODIE sa presedo musidi negola ke chasegile chedo kolosiko le shono presedo niem hat thom hat sa ke hubunuri themela munja ni pula shabazocha ledi thenupe tese mhasje isi ni pula shabaga chaledi ni nupete sedi machi ni puto ni ja shadwe ke chachledwe kerkritho vilot sogacha silot sogacha kolot sogacha ke penofa jehova gacha no he kopel huse gachanu no heko seshere muno gachanu heko zeba heko seba kia heko krimie temi hako hakel hula ke tezibi nseawe non to khasha non to pelhusha non to seshere munon to medogajala tia hari uko kebie nlie thonu chelede heko uko kel hula nseawe niku temi zogajala heko Komo, temie zogajala heko metchamo, temie zogajala heko mhasi, za heko mhasi mere. Derini pu no heko tsigaja, vitsigaja, sitsigaja kepanova.
हे को की के कोस से छाया उनके को बे को के कोस जे उनके को बे नो को सजे नो को के कोस जे मासी बे नो को सजे को के सुके लिस सजे ओ को बु तिचे हाउ नु से दे दी हे को के हुआ फपत्ता वो के तो के हुआ तावो के तो अनिपु नोय पी को पल्ले के से मु को के लेके मी थेमे के प्रबाजो दरेस को दोनुरी नो को के पे क्री के लेके मी निपु अनिपु नोन तो उको खोजे उको मजरेदी उको छाताजे उको शेजा तो दी निपु उको के गो सजे उको खेवा तो दी उको के फे उसलेजे मा पत्तु मोदले गिवी मा निपु के कृतले गिवी नुशवी निपु नो उको छाता पे के मजो नुसजे के नु रेगजे पे उको सजे हो हा टीम सदी के जदी के रेडी छमोलिरो अनिपु छगले वेमो मे पोतो पोले पे विआरी पोतो पोर बिदी छगले वेमो उको बुक के रेडी निपु ले छगे तोलानो उको जाके पे निपु के हेसदे के सासदे सला के नु सिगजे के नु रेगजे थेजा बिसे उको सजे अनिपु के जदी मछगे वनु उको बु अनिपु थेमे लावमन लाछबा के चलेदी निपु थेमे तो के हुबो पुरी थेमे तो छाखासरी थेमे तो उथारी थेमे तो उमेलरी विय के जसे पोतु के जसे नजायु के जसे उको बु निपु उहेचदी ला सजे निपु जिदी निपु नोन तो जाबे उको सजे उको ले तो फको के ले नो निपु उको बु को निदि चले के तोला थेनु के नि मुची उसिरम हासीपे उको सजे कैसे हो कैसे रिपे उको वा पीजे निपु उको जोमोन उकी क्रुनु जप्रबो के जगी शिवे नो थेजा खासे जे निपु सीदी उको ले थवाला उकी क्रुबुरी निपु उजेदी थेजा मुजे निपु नो जाबे उको मे पोके जगे लुगी सजे थे अवेनु नो उको खाबे nsdi निपु उको ले थवा छदि निपु जपु छवो के तो पेतेनु निपु अनिपु बु को सेले उको के योसले उको के गोसले मु को सेदी जाये शगले शले नुदी जेसु ही को हागले जना पो उनकी मुके मेजे के क्रो तेजा छावे आमेन बते बजे के पुनो फुबु जाबे बते छगले शले जे बते जे के जे ते शगे क्राले होदो होदरे नको बजे हो Jesu Christa upete ramu ke lageliu zanu siro keni tiche ke sa pralagele tiche hawa sedi u ke hunu ke pelemie pete ke lusha yawe ibisi nu le thocha ke zago kinuri keni mu ke luge so sedi u ke hunu ke pelemie pete petsosia tie ha ugola unir krgeja sigeja tisojabo के पनोफा थो उगोला पुतिगो के सेसा उगोला थेमे पोतु थोगो के सेबे उगो चदी उगो बुथिए उगो जेगले माथो उगो जेदी उगो निगले माथो मुजाबे उगो चगले माथो जगो चगले लारी के पनोफा पजेवे ले थोगे सा थेमे के सा लर्दी ले थोनो माछसो के तो उpe पिगेले मु खागे सा के हुजुगोला के पनोफा पजे बुबा होशिवे पासनिनो ugo associate pastor Nino mupo kikulari ke ponofa pejewe ugo kikru uni segeja kikru boya ugo ke khasayamo ke hurari ke zedoya ke hura bobori ke sizidoya mu ugo ke khasayamo ugori ke khaselel ho mu amere geja ugo uke hu khaselel ho geja ke chaduri uke hu khaselel ho mori Thomas Kehu Punuri, Japugasunuri, Ukehu, Castle Hogaza, Apeledi, Kepanova, Teziwe, Kelulari. Theodore, Ugo, Kepugato Liro, Ugo, Kepuvorgaza, Chiki, Kepuvorgaza, proclaiming his sovereignty. Isigaza, Dehoha Pemadi, De Chapropo, Ugo Gazedi, Kepudo. Reverend Sole, January 10 yen here. Vordi uke hunu pastor ugo pastor visato installation hato go chse mopo sonhe diepu pezas sesha mo dechak zotonu diepu ke metsa sesha aliro reverend sole kelhuja demolo po 80 plus de mo aro sotomolo sala a po dezo diepu pezale genjo tu asu no gi pusia
porque luja de bocolero ari pomedi di pubezo sesja ledwe asie proclaiming his sovereignty ke penofa ke di ke penofa ke ko ke penofa ke ja pie pu ke sa pie pesi ke sa isigejo fi ponu pulivi mugo sigejo ponu ke zedi ni pu di grobo ke puvodo ke thodie ke prava chedoa ke patafa ke tsoseno benvedi pushgedo diusus po previsis de la pededi su pralamado diahawa sovereignty isigejo diahawa mahogesegi alavudi mahop atop mahop susasan jagala sovereignty hawa pochaki gejo bosi kimhetu jo bosi isigejo grobo falasa maholasa ke di ke ko ke ja isigejo diahau mahogesegi ki jenu ke digo mori ki jenu jao de agazago ki jenu ko de agazago ki jenu me use jao de le agazago ki jenu me use ko de le agazago mi ki jenu me use divadi dibavadi le agazago sako sapori vodi ke penofa ke di ke penofa ke ko mu ke penofa ke ja sopen no ke mo angu ke salasa sopen no mo ki jenu viego vo ke penofa zeket de penomo ki jenu ke kogo ke penofa ke ko sopen no mo ki jenu ke digo ke penofa ke di sopen no mo ke penofa ungo ke ziri ungo ke penofa ke ngu pesu ngu pevi sasa pete pededi petsedi puke kragile fumo dari ke penofa ke ko ke penofa ke ja ugo ke zedi chapo ke nie ke pu nya ke penofa sovereignty we ki zo no sovereignty ki ja thor hot thor great thor ke ja ungo thor ke ja sige ja ugo che dori ke zedi lesa sake ugo dia hawa ke pu vorja sala de ke pu me go por hi ke krizo no po angle ke krizo no pu saba mu ugo sogosa ranya vorje ke penofa ke di ke penofa ke ko mori ke penofa ke jaubie pesi segedo mu pesi segedo mesegedo ko ugo we ke penofa tememego ke penofa ke thou ke ko thou ke thou ke ja thou silie pelele musidi potemie sedo ya ke jago we ugo pelese we ugo bu pie sige mo ko ki punu ke ja pie ugo pelewe pelege suro no mu a pelese we ke kilomanya ugo penofa ugo bu su chege dola ugo pelhubie ki jahanu sewe ubu uto uke di ubu uto uke ko mori ubu uke ja puke dola ke penofa upel husmo dari ubu poke ja poke ko poke vi po zaye pie pesige dola ke penofa uko pel hugesa uko lesa sa moroswe ke penofa ke di zebie ke krimeki pudoro we uke di so sa kabibawa pare morso sidi suze ke penofa ke diu pu morso alegeje we ke penofa zaye pe pudoro we uzaye go kabibawa morso sidi ke penofa zaye upe pu morso ke penofa ke ko pudoro ke penofa ke kobe ke krimeki pudoro we uke ko sogosa rakramos moroso rakramoda moroso sidi ke penofa ke kobe pu moroso ke penofa ke jabie ke krimeki pudoro we utho ushkeran no moroso uke ja uke ko sogosa rakramoda moroso mu hai ke soze me pue hai ke soze me uginu ke penofa ke di ke penofa ke ko ke penofa ke ja mu ke penofa zaye
苏是人家里比，木苏是列里比。Jeremia tu te sere ke nienu ti do ke thodi ke perfa pergesunu Jeremia sheze ke siwe po ke chanu ke penofa ke ko ke penofa ke ja ke penofa zaye sus pepe sisha ke penofa zayu proclaim se ke se po sovereignty sus proclaim se ke se po pepe si ke se ugo ngule mungu bevi sele que penofa potro porque qualquer jaginu tico mukija shasha isigeza puxa verse que teria hey ni pu Jehovah na inka qualquer jaginu tie mbui hasidi tico mukija shasha siro lam ha porisha lekel hotomo isi that is God's sovereignty. Que penofa que ko, que penofa que ja, que penofa la lirom ha, por isso legal ho tomo, isi. Que jeno que digo ha hoselea, deri ha hoselea mo. Que jeno que digo que diho mo, kovaya, deri que diho pribaya. Que jeno que digo ha que baya, deri ha patsomotor baya. How can you bet debari unnu? Not toy gets a get disigatory baya. The Rikepanofa liro, Hapet Sigata, Kepanofa, Hapon Rizogamo, Bagamo, Kepanofa. Kepanofa, Poto, Pokakoginunu, Mupoke Zaginunu, Tigo, Mukiza, Sasogata, Pusha. Ugo Vogada, Duba, how cranadu, Ugo DIEKEPU mepo. Kepanofam hatogoze, Gitebo, Umoshi geta, so Zebi, Ugoki, Pugisha, Ugo Nuki, Bazo Meche. Tigo, Kepanofa, Gizasasa, Mutigo Sasa, Poto Poke Koginanu, out of nothing, he created everything. Hapuri Samodi, Hapuri Samodi. Po diginunu ke ponofre po ke kosedi tisasa kizasa mutiko sasa isi tiko isi ke seki tiko sa kike sokrobo hedile de shugo tiko sa ugo fogado DIEKEPU ke sunu ke medi galaxies ko temno ko kratemma prohu legal ho ba ke ko si to legal ho muto legal ho ba ke ko Temiechi fugilego mo futsolege moguri pette sasa Kolosigo lesunu Kolosigo tutepo kusoker pengoker sunu mohoseliro kepenofe MHAKENGU go munguge moguri pette sasa isi poke koginunu poke zaginunu poto sagesago MHAKENGUge nguyaga zago shiri nguyaga moguri sasa isi Ugo ukum hibie nguya gazago wenguya musoko ze siya deri hibie nguya gamo maga kra balo nguzolegel ho maga kra balo musoko sepeteri ke penofe sagasa pusha ke penofela hapurisha legel ho to mogaza Jeremia sheza ke siwe declare sasa proclaim sasa Pube pesigasa ukungule. Ugo Reverend Kedi Levi ugo pastor segevu remozo sisa dibu puya. Temyelali ro make ranure. Deri ke penofala we. Towada ro remozo. Jedo VIMEZO chili kolesu no pressure. Ke penofala we shenana ro. Hake hu puri ponida ro. Segedo remozo. Hapuri cheregeja bamo. It's sonori pressure. Mususa kepanofa sovereignty way. Susa kepanofa kekowe, susa kepanofa kejawe. Kepanofa poke kriubie, pokria kejamie, pu nini kejagi, pekesha keja, sigituri pusha. Jeremia
现在给修诶。不给口边，他不你个这个是呀？他面不给口边是的，不给这个是里边东西，如果给口边不给这个是里边东西，如果给飞机，如果给口边不给多少，不给里边东西，不给你不是，我做孬，我做业，我做事，是给每个这我个这个给不给多少，不给里边东西。Dari ke penofo limitation ba mo pola ke penofo la liro te pus de bo gizile ho isi ke jeba mo ke penofo po ke krimegi po ke tsige vipi te pun nini ke je gi petso sha ke je mule mu me krono ke so ke pu bie me nono gi sha ke je ri pusa sha die so sri die ke meri sa ke je bo tie u go hanu ba ke je go me krau me krono levi Dari ke kriguri kunye sheri me krono sega to me pre mudi hawaran ke segi me krono ke shokepu me krono ke puma ke pupie me nonno girisha ke panofa segi ke panofa she ke panofa po ke kriu be te pu te ni girisha dari ke panofa po petsu ke jame ke shosha ke jame Soko sekepu bie soko girbi mudi soko nono giwisha gaja ke penofa ke meri thor gaja po ke viri ke meri thor dari po nu fu ugi vorda gaja she so so ke meri gaja shiri ke meri gaja ke penofa we ugo susuri lega sa shiri vinhe que pedofo mie temia no pete behobaya disi que jano que digo moja doliro que jano que dimego hie o que diro vindo que bago muga bazo sokuri mutsile ganja sokuri mohotsile ganja dari que pedofo mie temia no pete gibaya soko que lu probaya soko mato probaya Sokom hato, piri, soko mahobaya. Mie temie no pete mahobaya ke jau. Temie ke hu puri po joporli ke mie, mu pom hato kekisa, sasato ke cela. Ke penofe, sidi u mahobaya. Ke penofe, sidi ugo vapibaya. Ungo. Mu ungo ga ziri ungo thor ke penofa ki deburi jashi ugo e ke di shazori ubu ke di me bo shazori u mie me ho yogi zibale kenza deri ke penofa mie temie pet te go giba temie pet te go muba muge bo zomodi pomhato pet te muba que penofa mugaba usha mugaba zomodi que penofa nuleguri nguba meluri nguba kelleguri nguba harhaguri nguba ke masa ke huri que penofa nguba que penofa mugaba zomodi que penofa tsataguri pledeje que penofa tsigi tsataguri pledeje temie ke di muke penofa ke di temie ke ko muke penofa ke ko temie mhasi muke penofa mhasi ke mezge le vemo pivo ke metzage le vemo uko sitsi ke baga ke penofa uko muge baga ke penofa uko zasi ke baga ke penofa there is sir bimodi uko nupetesi ke baga ke penofa uko tsatari pralegada ke penofa temie bu utsata proje isije zopemi bu zata zori parlemada do ogo parlemada do more utsata mona utiemie zori pargaga do parlegenze derike panofa uko pete siba mu utsatari pargile ki deri ungoshi ke ko susa ke panofa ke koe pasi susa ke panofa hasiwe ke panofa porque ko sedi Egypt nu ungo thorga chunu nu Israel me ko zepar
噶南努是个是，杰瑞米亚现在个修为是再不啥事。我托个真的努，以色列美国，以及美第什么个真努，以及美国我被谁个当努，我托个真的努我是怕是，给美瑞自个肉，我托个真的努我不接巴嘞，我托个真的努，给美瑞自个肉努，以及美国，我们美国不搞啊。我托个真的努我在哪找努巴？我托个真的努我在江南。मैं फिजा मुंह मिथुनु ज क्रुगे ज रनाउनु सेयुनु उको जेबोश के पनोफे शदोदरो पोलारे मोतो इजिप्ट नुनु इस्राएल में को जेपार गज इस्राएल में पोलारो उमोथोर मुथेमे उको जोरी थेले चलिरो उमोथोर दरे के पनोफला वरे मोतोजो इस्राएल में को नाचानु तो गज की पन्ना पारा这个多了，待会儿的搬家不啦？这看着都给不能说这给委托，给么啥托这边有个不给，他们这个多了，我个搬家不啦？我飞个这些的有个不差值，我个看么待会儿么个这搬家多牛是个这，我个是个任务嘞，么个这了搬家给不能说第三年么那边有个发生，还的有个在干南路。मैं फिजा मुंह मिथुनु ज क्रुगे ज रनाउनु लेशा उको बुल ले उको बुल हुले उको बुल रवदि हुले गिवी उको पेसे करक्रेट होनु ससा के इस्राएल में को के पनोफो दिजेमो गदला के पनोफो उको किपु के सको छमो गदला के पनोफो उको खाबे चाल दियन में जिनु लासवा Noi Egypt ki jeno zasi ungoma to shasha kya hari sakem he Israel nuri jiu teme ki krime do nuri sidi utho nto nza shapajale kya hakem hedi Noi Egypt ki jeno zasi ungoma to mun je ko jiu nbu hyase kemerie zodi nteme Israel zebarsha sidi ki je hope sakotsa sosa Noi rasa zodi uponokoki pie uko tosha kijasu mitunuzo mumefi za krujaya sidi sonu lelidi suwele deri ukwe ndiezemo mori njonu tolemo ukwe no shanu kesha yoburi shlemo salanoe mhakepa kepeka hakopie uko givorsha isidi tepeke krukrigeja Israel में ज़वोडी उको पे कानानु शशा मिथुनु ज़मु में फिज़ा क्रुगे ज़ुनु उको ज़वोर्शा उंगो थोर के ज़नुनु दरी उको के पनफ़ देखा के सको यो पोरिज़ले मो पोदियनु तोले मो सिगदला के पनफ़ माके पका के क्रुगे ज़बिसेदी उको गिशा थेपे के क्रुगे ज़बि उको गिशा मुसिदी उको खापेंगु में जिनु चालदियन में जिनु शलागवा Jeremiah says que si ué pu. Pisir se que dori que penofela remoto. Deril hodaro. Dalawa que dori, wilawa que dori que penofela remoto. Que penofe ahwa chado, poni porque nifdi ahwa chado. Iro ma que hubori. Chapevis se que do, mie popi que Chris se que do, mie popi pejas se que do. Pola remoto. Deri che penofe medono ba modaro che penofe ponni modaro susa khala wagado susa phala wagado susa wila wagado che penofe la remoto temiewe penele genjadale isiri puya der che penofe la remoto khala wagado ri penjala wagado ri che penofe che kwe sikeja che kwe che penofe la hapuri pokere pamo que pusie pusia pesie sodori pewadori krewadori remoto suponia que penofoki kogeja jago geja paga que penofa kogejogeju the omnipotent God sigejogeju omniscient God.
Kepenefe Bagazogazu, the omnipresent God. Shiliko Kribudi Seretefu, Pededi Terenu Talagazo Persaliro. Logazoe, Kepenefe, Kit Deposashi, Kepenefe, Kit Deposishi, Munkepenefe, Kit Depokoshi. Isigajo Tutsisha. Omnipresent, omnipotent, and omniscient God. So that Tutsisha, Ugotido, last Nuvudi, Ugoti Kalaganza. There is no Mohosero, Kepenefe Keja, Kepenefe Hasi, Mukepenefe Subushi, Isigajosus, Pate, Mutilia. Ugo Jedo, Ugo associate pastor installed Chile there. Mutiche Selan here, Ugo Kehunu, Tepi, Falavogado, Tepi Kefa. Homie, get up a killer there. Mahakwa Shakazunu, Uko Mia Puri, Uto Uzaye, Mori Uto Uke Kopi Pesigadola, Tepi Hawa Fekolemo, Uto Uke Me Vibola, Lady Tepi Hawa Fekosamogaza, Ale. Derry Kepanova Zayela, Kepanova Zayu Pesigadola, Kepanova. Sovereignty ke panafa ke kopie pesisha ke dola tepi hawa fa kolega ja le ugo miekrau je do hanuler ga bago ugo tepi pori fosomo home tepi favordi tiche bogada tiche ununu pothala sade tiche hono rali gadari ba deri ugo bu hamuri ga ba ugo ke krigori Mbu higaba, mbu hamu higaba, mbu melegaba, mbu sharhogaba. Musidi ke huhaunu. Keze ke krotogaba, kezedi nipu zapusagaba. Ubu uto uzaye pe pesigadola, ugobu hibamo. Ubu uto ukeza uke kobe pekegadola, ugobu hibamo. Ubu uke kobe pesipengugadola, ugobu sharhosribamo. Ubu uke dibie, mi pekegadola. Ugo bu ribamo. Deri ugo petebu ke ponofo ke di, ke ponofo ke ko, ke ponofo zayebe. Pesisha gadola ugo bu ribawe. Ugo bu ke shoromie shabawe. Ke ponofo mbu ke shoromie shabagaza pomaretorwe. Ke ponofo nkritorwe. Declare his sovereignty. Ugo peteri usha utezenu. Kepenefe ke ko, kepenefe ke ja, mu kepenefe zayebie, pesige sheme, pu ke sheme, shadoki. Musu sa shagadola, uko ke ko, uko ke ja, uko mhasi, uko ke vi, uko soko sa kabe bawadi, soko pie, ke no ushawadi, soko rapari mudadi, uto ushakara nolidi, uto ushabe mhasi ke mu mechalidi. Ullebe masiki mu me leledi uto ushepe chiledi ke panofa ke japudo ke panofa ke vipudo ke u ke vipuda modi u ke vigo khabebawadi u ke vigo rokramosedi ke panofa ke vipudo ke u zayego khabebawadi u shegarnoledi ke panofa zayepe pudo ke tiche haunu ke panofa u kola ha ke jar shaba ga Ugolam hakaja dozabe bagaja lewe ukehu tiche hepengu zigile ticheu pralede musakizedi mato machakra chavodo keponofobu sokonu ugo krosedi tiche hanu ugobu keponofo ke ko keponofo ke ja keponofo zayebe tiezgiri pesiko sagele puko sagele sigaja Dichebo, Shatanya, Keponofu, Jabie, Upeteza, U Mepogakilugino, Keponofu, Zayeshiji, no Petebezio. Be thou my vision, no amitia chile, Nepu. GTA New Year service here,
더 자리하고 인troduce서 무지도리 이거 자리하고 세 그렇게 쳐버스리 게리라는 어떻게 시타도면 자슬리도 게메사니부 빌로초게자 해고 게프노프 지호바 자푸자예 실리지 자부 테세테루 포길리우 실리지 자부 게메이우 실리지 자부 게자우 자부 게르크리우 실리지 헤고부 nke 코비에 베시게도 헤고부 nke 자비에 뿌게도 헤고부 nzayebi sige momego kiri pugedo ani pu tenukenja mu ke kobi heko tsuji pejewe chido hekobu modzon wordi nke so matogo tsegelegola peje no jabi matogo pete mogi siji diego giri no teja khasaji sidi hekobu heko kelhunu ani pu diego peheko ke kosri la heko ni heko numa mu heko sridi nliesa nzapusha mu nke jebe ke krimia ba pezivoji heko matoko cheledi heko tolaga panu nke masaro fu bu heme pogezo me mise tulie heko mozo ke jadu dogo heko mozo ke tekroko ticheko ani puno soko pete gonu heko zetoji heko picha pizo pete no heko kroseji heko zeto gele seji heko kabe ke sunu ke zinu chawa heji derin ke so ke ziupe heko vadi heko bu ani pu nchanu todi nkrprinu todi ndiezenu todi mebu heko ginudu nke vi muji heko bie ke krimela theja siji heko khabien pelesa pato chagele petala ke theji pensa mola pade saju ke pekro ke tonu shi ro fubu heko ze bagele shele chedi jesu heko hagele zana punking ke meje ke khrote ja chawe amen
bete beje ke puno fu job bete so gile sunji mi porila da modi chahe no ke pekro bisje jido high school lower Bible college mere mazano ko thogo nekhda ripevi selidi for ke sebi baho sla pette ke pekrola su jemu chahe siu krta go jido ke chatse gele go krta go la chagele go nusiki hu bala dio sla chahe siu lalali je krta go